Reka twongere tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka hano kuri Hot News TV Rwanda. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, mbonire kubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, ibyiza itanga n'uburinzi bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe. Birumvikana ko tuba tugeze mu mwanya w'amakuru abakomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye mu bice bitandukanye, aho ngiye ukomeje kugenda mbatoriza amakuru. Ndi umuhungu wanyu Mr. Habo Big Baby Mandi Dijoke, mushyashya kora subscribe tujye tubasha kubana ahangaha. Reka tunyarukire muri Republika Demokarasi ya Kongo turebe ibikomeje kugenda bivugwayo. Gusa icyo nakubwira mbere yuko nkugezaho ibiri mu kuberayo, ibintu bimeze nabi cyane. Amakuru tubyutse tubona kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 11 2025, n'amakuru agaragaza yuko urugamba rukomeye rwose hariya mu bice bya Masisi n'ahandi. Ibingibi bije rero nyuma yuko abaturage ba Kongo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda batabaza amahanga, nyuma yuko n'u Burundi bwagize bucya bukamenayo izindi ngabo nyinshi cyane, aho abaturage bavuga yuko babujijwe no kuba bagira icyo bajya guhaha. Abana barimo kubura nuko babona uko bagura ibikoresho byo kujya ku ishuri, kuko amazu menshi acuruza ibintu bitandukanye afunze. Muri iki gitondo rero tubonye amakuru avuga yuko hari indege ya drone yaje kuba yahanurwa. Iyo ndege ikaba ari yo ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Ahangaha na muri bwihanga ntago turi buze gukoresha ya mazina asanzwe akoreshwa, kuko murabizi yuko bisigaye bihigwa. Turaza kuvuga, nituvuga ma wumve icyo tuvuze, nituvuga fa wumve icyo tuvuze. Ruhande ruri ku nyuguti ya ma rubyutse rutangaza yuko rwahanuye indege yo ku ruhande rwa fa, nyuma yuko hari hamshije iminsi ngo uruhande rwa fa cyangwa se FARDC rukomeje kugenda rugaba ibitero bya drone ku ruhande rwa ma. Ni ibintu rero uruhande rw'ama rwakomeje kugenda rugaragaza, ruvuga yuko rurimo kwereka amahanga yuko uruhande rwa fa rukomeje kugaba ibitero by'amadrone. Ariko umuvugizi w'ama akaba yaragiye atangaza yuko barimo kwitegura uburyo bagomba guhanura izo za drone, kubera yuko ngo babifitiye ubushobozi. Ariko nyamara ibingibi byagendaga bitangazwa, uruhande rwa fa narwo rutangaza yuko ngo uruhande rw'ama rukomeje kugenda rugaba ibitero ku ruhande rwa fa mu bice bigiye bitandukanye. Reka dusome inkuru yatangajwe ku ruhande rwa fa, hanyuma mwiyumvire ibindi tugende tubireba nyuma. Inkuru iravuga ko ingabo ziri ku ruhande rwa fa cyangwa se Republika Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zirimo gushinza umutwe wa ama, uruhande rw'ama, gukaza ibitero ku birindiro byazo biri mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe buri ruhande rushinza urundi kuba nyirabayazana yo kwica agahenge. Izi mpande zose zumvikanye. Umuvugizi wo ku ruhande rwa fa General Major Sylvain Ekenge mu itangazo aherutse gusohora yamaganye ibyo yise kwica mu buryo bukomeye ibyemeranyijwe mu biganiro bya Washington ni Doha. Yagize ati ibirindiro byinshi by'ingabo ziri ku ruhande rwa fa byibasiwe n'iri huriro ry'ibyihebe muri Kivu y'Amajyepfo, birimo nk'ibirindiro bya Burambura na Kibanda Magombo mu bice bya Warungu, Sharumba, n'ikiraro cy'umugezi wa Mudungwe mu bice bya Marungu, Wenga, ndetse no muri teritware ahatewe n'inyeshyamba zatwirwaneho mu bice bya Fizi, Minembwe. Yakomeje avuga ko muri Kivu y'Amajyaruguru ibitero byibanze Igasopo na Kajinja
muri groupement ya Nyamaboko ya mbere segiteri ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi. Batibagiwe ndetse ngo no kugerageza gufata umusozi wa Irimwi ugana Bunyatenge muri teritwari ya Rubero. Uruhande rwa FAR rwavuze ko itarutanzeho umugabo umuryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza ba Qatar na Amerika kuri iriya myitwarire yo kutubahiriza ibyemejwe mu nzira y'ibiganiro bikomeje gushakira amahoro hari ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa FAR kandi rwakomeje ruvuga ko nubwo rushyize imbere gushaka umuti w'amakimbirane mu mahoro, ariko rugomba gufata ingamba zose zikwiye mu rwego rwo gusubiza ku bushotoranyi bwo ku ruhande bwa kabwo mwamenye ikisobanuye na FAR mwamenye ikisobanuye, nibwo buryo tugiye kujya dukoresha. Ariko nyamara andi makuru tubyutse tubona kavuga ko muri teritwari ya Masisi umutwe cyangwa se uruhande rwatangaje ko rubyutse ruhanura indege ya drone, indege ntambara ari mu bwoko bwa drone, mu gihe uruhande rwa FAR rumaze rugaba ibitero by'izo drone ku ruhande mu duce dutandukanye turi mu bice bya Masisi. Umuvugizi cyangwa se perezida wa Bishimwa yari yabwiye abanyamakuru ko bagiye gutangira guhanura ziriya ndege za drone kuko bafite ubushobozi bwo kubikora, nyuma y'uko mu bihe byashize hari izindi drone ebyiri yari yahanuye. Ibyo rero nibyo tubyutse tubona birimo kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari amakuru aje nyuma y'uko ejo hashize nabwo twagiye tubona amakuru yagiye atangazwa avuga y'uko abaturage barimo gutabaza, bamwe bakava mu byabo abandi bakabura nuko babivamo, inzara irimo kubica cyane cyane mu duce dutuyemo abanyamurenge. Bakavuga ko Burundi bwafashe bataye ebyiri z'abasirikare ukohereza hariya muri turiya duce, hanyuma abo basirikare bakagenda bakagota iyo misozi yose mu misozi miremire. Bako ibintu bikomeje kuba bibi rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo nta wamenya nyamuneka. Gusa icyiza nuko bakomeza gushaka umuti w'amahoro, bakareba yuko abaturage bo muri turiya duce bajya baryama bagasinzira, kuko babayeho nabi ku buryo bushoboka, rwose kabisa. Nta gihe muri kariya gace hatavugwa y'intambara, nta my friend, birakomeye cyane bibera muri turiya duce. Gayo nguko rero reka twebwe tugane ku musozo, twizira ko mwabyumvishe kandi tubabwira ko tugiye kujya dukoresha inyuguti ebyiri zonyine. Nituvugama uzamenye icyo tuvuze, nituvuga FAR umenye icyo tuvuze. Ubwo turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro. Kora subscribe, duhe ibitekerezo n'inyunganizi kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru agiye atandukanye. Ndabakunda cyane.